O folo fatu ma fatalo fatu le ngang fa lalo i lau mai mo mai foi sa mo le nei foi tu la le aso fa ftai le lofo le tua ba fa tau watu nei fa se launga i lo mo peso i fu man wi si tatu watanu ma lo le tau atai ma lo nga le dua i fai valo filima nei foi aso e tatu tiute balawina ai mai se fatu la ngana le tangata la vaia ile ngata i tonu tatu e kalesia tainane to tonu le tunu tainane fo i lau fainga luenga le malo e manatu le fatalo fatu le ngang fa lo tato por kalame fo nei a soruru mai le mai ai ol fontanga ka peneta longo pu ili isu tato watunu e ala imta upu teranoina ia ma me fo ina tupu le fa iungo le lava yaso e me te fo la matanga o tau sang fo fatalo fatu ai le pa ia mal malu maulungo si tato watunu lo mai mo mai sa monei e me se foi il papa au sa mo ia tunu mamau i tape fia ia malanganga maulungo lo manuia foi o tou le tou tapo i mai atalo fa tu le tu la fiafi le pa io la tu stala o faina lava mai i la ofionga le princesa al TV tasi e martato televise le tio fa sala la o tato atunu nei ia o ia le o afa tasi il finangalo la fa mo fongo o tato o fiafi nei atalo fa tu le ngang fa lo foi la tu fa na nai me se fol tatu au media o mai malo tapo etu lango le sa o malanga mal tatu malo ia se mai al tatu interview en fai foi lo tu langa masani o ile ka oren kamala anana ia sa ta pena mai la eso so mal kapiko ia ale sona fai we nai phone ka beneta tu langa masani tau pu mai mamoli mai tono tanga luenga le malo e me se foi tu langa o le fa ngai o ina lava o le tato malo i tu langa ala poptonga tanga luenga malo yo no banga sese o vai aso malava o lo fa nga solo ai tato ngase au ina tu fafo ele o mapu lava le tu langa i tato tanga luenga so fu malo loina Pilava na o taua inisi o tatou fataltanoanga e te lele ngā luenga e te tau na tue whai i le mtanga luenga ala soifo maloloina. I reo se ngā luenga na tupu ana nafi, whaafi tauli na tupu nei, o whaafi tauli ua leva o na tutupu. Ma lela ua taunu maile tatou whainga malo whitwhiria. I ole nei e tue tau whao mau po whe te tauna amata il whaalau amata. Ele ngata i tātou vai la au, o masini, o whomai, o tong fitinga, tangata o winatu i whafo, o por kalami whalau loa, male ano noai, o mtaup, o lo ngafa nei male fionga i le minsta, o soi fo malo loina. Uyo lea, ia, e le iai lewa le talitonunga e, mana o miel ngā lue whaatasi, e mtanga luenga umole malo, so soni mo le mtanga luenga le soi fo malo loina. Tātou mai tau, ia, o lo tele, whaafi tauti, temine nei. Ma e le to e alo se ato le la au. O fea o tau nu ma iai whai ngā malo fau o wha le tonu ma ta taun tonga fiti. Whai loa. Fea ni mea o le lei na tau nu mai o le lei wha au au. Al tūlanga sanga tonu ma le wha moe moe o le nei lava e wha au au pēle mele nei le ave o tātou tangata i whafo. E le tau ngō fie. Wa o vatu ma le se fulu miliona o wha solo mea tau tonga fitinga mai whafo. Ma lo fa solo pe ma le talitonunga langa le mfain tātou tā fiel pule le atua. Pea o mai wala upa i e tau pen wha wau tonga fitinga. Ma lo aso fol nei na pasi ai ma i lima mo intia. Ea ma le tausi mai a beai. E le mfai lavan tu ua lo fa solo. Lo fa solo foi tātou ngase mo New Zealand. Ma le wha moe o le mea lava le tasi na i fo i e wha fita auli. O le vai aso le nei, le so, a matalo i ai le whasolonga o interviews. A tai fono uma o fono whawai. Pe lava na whasisila lo i atu o le whatulangana le nei, o whesuia inga o whainga malo, ma whesuia inga tala whengai, i tū malo uma lima sutasi o le tunu. O le a talo sanga uma i la tau e veam tai fono. Lo nuinga e te tala le avanoa.
mo i lātou o e sa tau wā uma le pālota. Ma lātou o lo vene msui whaipule. Ia o lātou nā o lo iaila ngā wā mo le avea mtei te whonu. Ma o le so na tu ina maili poti o lo wha solo le interview le so. Pe fitu le sfuru tu malo le so. Wha so solo e lava lea i se i mai le lima sutasi tu malo ponu sa vai. Wha moe tu li matai e te tau o na o atu. I le wha i ungor tau sangal nei. Pe o la surusu tolu. Te sema. Sa no iai le minista e o atu. O mau uma wha i unga. O tai whono uma. O le lima sfuru martasi tu malo. Lona lua o lo wha solo pea tau lumango interviews. A leo whenga luenga. Le sa to toru leu to lima. E a fia mai tu langa tofi ese tono fono vai. Mai al tai whono. Se ia o le tangata sosoani le ofisa to lima. La tau ia ngalue ina i to tonu o fono vai. E sosoani i komiti o le fono vai. O fa tūlanga fo i tūlanga o le to tele o le fono vai. E matatu tasi le lima nuu i e sufa. Ai o watu loa o na wha popo le isi nu mela e mo nuu to tele o watu tau sfuru nuu. O lea ua wha solo fo ina ta pena le nā tūlanga ina i a ngafa tau li maina la ngā luenga a la tau o iei fono wha fotua. O le wha moe e malo lo tatou malo i malo longo le kirisi masi mal tau sang fau. E tatou wa e whaatasi uma mai le aso sfuru lua Januari. O le aso fo i lea o le ata tala alo i ai ma fono wha vai uma o le tunu. Ina ia mata ilo ina o na wha solo whaatasi ngā luenga le malo. Ma ngā luenga le lima sfutasi fono wha vai. Tala i lor wha matu i nātua tupele i umatu le lano fo inga na umanei. Ma ta tala i lor tato paketi ato atasi tesi ma le valu miliona i tu malota i tasi. Ona wha ngā solo alo i alo lea. Taulu manga o fono wha vai umalava i to tonu le tato watunu. Ma e iai lava le turi mata inga ia o le wha moe ina ia tato wo i le taimi. Wha ta ua le tūlanga o le o ti interviews, wha tūlanga fono wha vai ia ona wha ngā solo fo i lea o le tūlanga o le wha ngai o ina o le neipolo keti o le tato watunu. E ala i wha tūlangana o mea o lo wha solo ai tau lumanga mo le alu ilumo le atina enga o le tato watunu e ala i le polo keti miliona. Sa fatulanga fo i le wha moe le so e ala le toi fitu na inga o le tato company va lele o le Polinsia o le Samoa Airways. Ma ua amatain fatulanga fataratananga uma whiriwhiri a in komiti whapitoa. E le ngata le wha mautu wina o le committee board members al Samoa Airways. A iai fo i ma le committee whapitoa al kapeneta o lewa mata na fili. E whea ngai ma le vaai ato o toa alo ia. Mo le toi whaatulangana o le tatou company va lele o le Samoa Airways. E iai le wha moe e lena o na tatou wo e tapena va lele maa mai. O le whanau ta inga le tatou malo ia toe va ai tūlanga uma pe whape i le tūlanga o lo iai le au whainga luenga atoa uma le Samoa Airways i le teimiri nei. Mai lava i tūlanga tau tupe, tūlanga tau whainga luenga, i sinia va lele, pailate va lele, kako, traffic, so ta inga ma le tatou Airport Authority, tūlanga uma e iai tūlanga alo ia e mawhai iai o na toe whatūlanga le restructure inga o le company atoa. Ina ia mawhai o na lato whatulai. E toe tau ave le mea lea o whatulanga atu le tatou malo. O lona winga, e lena o na tatou wanga i e ta pena le wha moe mai o valele. A e ta tau o na tilo i le ano whale o company. Po o ngafa tau li maina. O le maua ua ave nisi o tatou kako handling inisi o company valele. Tonga la ia isi, Qantas la handolina isi, e New Zealand la handolina isi. Al mele u tatou tapena. Tatou te tapena e toi whai uma tatou me uma. Security, mea ai, kako, traffic, operation, administration, finance, ticketing office, o mea umana. Tauna ngā il tapena ngā tatou malo.
pe on sirfia sa tātou wo yaso i o ticketing system, e whao ngā ai tūlanga o travel agents. O le taimile nei, wa e ta o toto mai lava i lo mota, me omi umi mai lau laptop, ma lau card, puklo o vano le online booking. Rono winga e ta tau na mauti nore lei, e ma fai e le tātou company va lele o le Samoa Airways, o na fai foi le mea, lai fai e le New Zealand, e Pacifica, Qantas, ai sea, wa fai si leva o na tātou me ese matulanga ia, e ta tau na upgrade uma system, mea mai mawhai ai, o na whawhai ngō fie, po fia lava e la lai Samoa ia tunu uma mao, ai fia puk sa vano e fia sawa i Samoa, online booking, has to be installed, e mai ia ili whaatulangana, i to tonu o le system atoa, whai ngō fia ina maua tupe maua ale tātou atunu. O tāpenanga umana lewa a matana whaasolo i ai le fufuanga ale tātou company va lele, ma ieli wha moe te tau o na ere umatau sangale nei, whaatula i umatulanga pe o na ieli tāpenanga o lewa, ieli wha moe o le tātou atunu. Ia, o isim tau pu umal ka peneta o tulanga masani li poti o ena malanga, me se foi le whaatulangana wha moe o whainga wha vai, ia o whiriwhiringa o nisi o whaurulunga o mtanga luenga, e rei wha mautuina, a toa i fo i manisi o whaurulunga langolango, o lo iluma nei o le tātou pisa si o wal whaataunu ina ia na tu ina atu fo i leo se taimi wha malamala mai. Ia o mta upu muli o leo o toe te liu mai whanua le whainga malanga, sa tātou tau mawai i fo i lava yaso o le malanga atu i tutuila mamanua, ia ono le wala upa ia mai le tātou Amerika Samoa, wala au mamalu mai, e afio atu le tātou malo, mai se le fionga leo malu le malo, le fionga i le whafonga whetalai, ia malo walu, o le taitai le malo, i le wala au wha alo mai. E tātou te au atu, au wai atu i le tala alo ia o le lato motofono. Mai o te taofi wano fofale ia sa tu ia maa le sila, mai mo mai le tunu i tulanga uma sa fatino. Na tātou wō ma le talitolunga ia e iai le tātou so tanga wala lata mtutuile mamanua le tu malenga nufa Samoa ia o le sa fatino uma tulanga ia i le tulanga sili o na iai le talitolunga ia o i wangata il tātou fai mele le intapena. Ui o lea whaaftai le tua na tau lau o le whamoe ia ma iai fo le tulanga o le talisapaia e o tātou uso e le ngate le whainga malo, ia le sanga inga fo e tutuila mamanua, i le tātou au malanga, ma u whātaunu inai nisi o telanoanga sa whātino ai fontanga, i le vāo au ma le fionga le riko vana, sa whāpea fo i ona fono le fionga le au malu le malo, ia ma le tali whaaloalo le fionga le riko vana, sa whailo i fo i fia ma tali whaaloalo le fionga le pedestene le senate, na inane le fionga le fonga whetalai, i le au malanga atoa, ia foi tūlanga sa iai le whaaloalo nisi foi le paia ma le mamalu o le tātou watunu. Sa ma uma lo lalam papa au ia tunu mamao, tutuila mamanua, sa ma ua foi il tūlanga e whaso ai, i le tūlanga lautele. Ia ma mai foi la tom ta upu e tusa o fufuanga tauna maua tuaisef so soni mo la tau. Ta upu taua, fe malanga inga, ta ILSS Church, ia o whelawa inga i waa, o le puipuinga o whala ufa saina, ia e mai se ai whemalanga inga i whatongo whipasese. Ma o le avanoa, o mele au maua e wha leo mai e fo ile nganga whaafitai. Pa ia malima malu o tātou atunu, o la lalam papa au i tutuila mamanua. Sa maua fort so ta inga wawala lata ma le tātou company o le Starkiss, sa mātou whela i fifia ma le li pule ma le pule ngā atoa. Ma mori mai ele la to fa tele o no le avatu pe nei o le iva su 5% o le rua afe mon tupu tangata whainga luenga lai tu tuila le taimini nei e man lato tertununga e te tau o na whaile tūlanga wawala lata sa o fautua iai e tau uma mai le tato malo isi la sanga e teu waile waalea ma puipui ai pēle waalea o whawhitau le tūlai mai. O le mta upu na longo ina mai au, to tele nisi o ila tau na malanga atu i ngā luenga nei e Starkiss, aulo i ai le whawhita auli, i mea tutupu, i mea lo o lala manonofo mpapa au ai.
ia ua manatu ai company ua latou saunia ni fale nonofo fale nofo e le toe o aina i tātou tangata i e nonofo i latou ainga i o ai o sao a latou i fale nofo la nei ua tāpena pe tolu fale lau o whalongo ua maua le avanoa mo i latou i mautūni me nonofo ai ia mai o se whaatupu manatu mo au nei o le taitai o le malo ia sa o wasiasi ai loi tūlanga o le whanua le tutuila ia ma ngā iai ma le fionga li konsula ia fata ia e tatau o na tātou titiro ma mao ma vava ai o le nei lava ua fias hutau sanga o mai tātou whanua mai atu tuila ma manu atasi le eka i tāfuna e le asta tō mea o whai ai na tua i le whaatonu le fionga li konsula ta pena mai se pepa e mai ka peneta ua tatau o na whau tātou ofisa i tutuila ma manu whaamautu le leile ofisa whaamautu le mea nofo le konsula e ma tātou soani le staki se whaini si whare nofo whaupopo wa tātou lava i atu mtoi whaamaupopo mana nofo ai e ma whaile ati na e whatau ai le tūlanga o le soani mo ngā luenga maua mo tutuila ma na tā ua e le puresili e toi mana o mia nisi ngā luenga se toru se lau ia o whai ai tatia mailo whanonga o le a umatangata o le atu nuuna tātou whaasolo i tūlanga ia e tauna fuafua le lei ina ia iai tangata e o whai ngalwenga a iai fo i tangata e tauntari maue ati na el tātou atunu au tū ma ia ma wala ia e tā ua tele o no le atina e ngai tātou tupe maua a e te tau fo in tātou sila ma mau mo le la sanga long term running e te tau o na ma losi le manpower i nei a wā tātou ngalwenga whai ai mo le taimi le nei ia o loo mai le avanoa no winga we had to take advantage of a time ma le mele tātou te whasolo e le taimi le nei al tūlanga sili o na tāua i le nei malanga o le mamoli o le whaafitai ma le whaamalo i le langona ma le manatu ia ua o i eili taunu unga i le siitai o le mafutanga le nei pisa tātou woa yaso ia tulou lava na atu atara no mta upu whale malo uma. E re iai se lo loto tele o le manatu ma le langona i sotanga whale anganu. Ma ua manatu ai e tā ua tele le tātou whaalata lata uae e mawhai uma isi me uma. Pe a whai e mawhanawhana ma vāvala lata le tātou sotanga ma tatuila ma manu. Mai o i o te teletonu o se tūlanga le lei lea. O saunua foi le liko vana e whaua umalava tūlanga o sota inga tau whainga malo. Le la tu e ta pena ele tātou ato o sa moa le tau sang fau. Wha tūlanga le lei mai o tātou le la atari le tau sang fau. O aia malanga mai, ta pena uma tūlanga masani fitala no inga. Tanga luenga, whala poptonga. Ia malato foi directors malato uma e fa solo ai tau manga ole atina ino malo e lua o ma foi na tu atu el tato malo le tasile eka i tau mesina ia o fa moi fa tu fo le office tu tuila ma manu ai nei tengo fie ke to pemita tengo fie inga tengo fie yuta fela wa tengo fie mai me e tala fenga ia i moltato bana nofo ai nei me e level fa moi ia e maua so tanga vāvala lata i mea pe o na tātou iai. Ia, o le vaenga muli ia o manatu pē te tauna no foilo ia sātu ia ma, langa ile o toi lilo la lola o tau sisi latu i whaalolonga ma mea na whai mō tātou malanga. Pe on siri fia tā penanga wha penei, e re tā pena whaingo fie. Tele mano no ai tā penanga mai foi tupe whaanganga le malo e anga i tā penanga nei. Ma e nao no whasi sila tula whapea ia e mamori le nganga whaftai o no le maauman misia. Na ngafa iai le malo Amerika Samoa ia e tau fitu na ia i fo i tato o atu. A tato wolo le nganu e le whaia ni whaftau inga o loa. E le whatusa lia fo i me ave ma me maua mai. E tato te leo fo i e tongi le moa ai u le afa. Tato o ma le nganga ato toa ma le nganga wha maoni e whai mea umai le alofa ni tātou wai. E whātau alofa ala le matau. Ia e te tau lava na malamalama mea umai tātou tūlanga
O le tapenanga o le malanga le nei, na iai le vaenga na tapena le malo. E iai le vaenga na tapena lava e kapeneta ia, personally, ma le vaenga whaofai, o le whatuatua i le atua sa mo utasi. Na iai umasao e le ngata i le sao le malo, na tapena i le malanga, ai sa iai fo i le sao le au malanga atoa. E le ai seisio le malanga e le iai se sao. O le kapeneta, minsta langolango, ia oe na o le palota e le i vem whaipule, na ese fo le lato malanga e le i whatupea le malo, whatupe le malo, tangata na o i lalo le valauria le malo. A oe lava na o lato, ia na o fo i lato i lalo le taupulengo le malanga, o na sa iei le si por kalame muri sa whaafsenga muri. O le whelo inga me le tunu. A tapenanga umalava na tapena mo le malo, o le ena whaatino lava i tūlanga, o lo whaatanga i lalo tato tupe whaatontonu mai le taimi. Ui o lea, o fo i mail malanga, manuia me uma, pe on taun whai tal atu. Ma e sa whaatino uma nei me uma i lalo le vanga tupe le tato official treasury, e leila loifo ma le lua se lau lima su wafe ta la. Sa whaatino mai tanga ingo le oso, ma me uma na ave ai whaalolonga, ma tūlanga le utuino le waa na ave ai le official leo ma lato uma, ia ua whai uma le manui ai le mtaupu. A le mātou toi foi mai, i le mea alofa ma mea na tuina mai i le malo Amerika Samoa. Ia ua manatu le kapeneta ma le whai ngā tonu i le so, e ta tau na whai se whaasoa a wale tapua inga si o tātua tunu. Tapua inga Samoa u foi mai ele malanga, ua whaawasenga le tino i tupe tolu se lau wafe tā la, toi whaafo i te tonu o le treasury. Malanga a toa ma le tupe na maua mai le mea alofa na mai Amerika Samoa, whaafoi i te tonu le tolu se lau wafe tā la. Ina ia mawhaina fsoasoani ai whaatupe ina umo tātou mele nāt. Lena uvai atu na lua se lau lima sifuru ren whaatino. Ia leo whaafoi tonu le tolu se lau wafe. O lo iai ma le whaasilinga o le whanau ta inga. I le umaita penanga o malanga whaapenei. Ia i lava le taltununga le lei le whai atu matali mai a lo iai le whaapolpolo. Tātou me masani. O isi whaasilinga. Ea na whaasoa uma i le au malanga. Malatou no, nano to sisilatu. To titi lava fitus for montupulo viso leo. Wha i pu malatou uma no. Ia e mese fo i le paia o le kapeneta. Ia malu i ministala molango. Wha ururungo mtanga luenga le malo. Malatou uma na malanga wha atasi le nei malanga. Ia o ele teltonunga. Ia o latou ni na na patia ele. Tatou wha moe. Ia wha penal tatou wha soa wha sa mo pe a whai. Ia i fo tūlanga e ave per wha alo, inisi fo i sa tapo i atu, lesa mato malanga mai leo malu malo. Au mato manatu, ia tapena se wha alo fo i ave tato sui o fono sui tofia. Le fo ua mai au na wha tea i tūlanga o palpala malo, ia mastino i tupe a wal tapo inga le vano fo tolu, i onga sui o fono sui tofia. Ia e wha pena fo i le wha soa wa ngā ilava i tūlanga lautele, i tātou alapo pitonga o lo iai le tausinga o tātou tinamata mamatua i Mapu i Whangalele. Mapu i Whangalele li mawheta la, Monique vai lima, li mawheta la, Mapu i Purotu i Savai li mawheta la, Senese lua wheta la, Loto Tau Mawhai lua wheta la, Samoa Victim Support lua wheta la, Kosena lua wheta la, Nonu Ole Alofa lua wheta la, Cancer Society lua wheta la, Hia malamalama lua wheta la, le asosia tangata e pō le vai lua wheta la, e no le vai lua wheta la. Ia, whapena fo ina tapena le soasoani a ngai pe i e na o, e fionga le minstal kapeneta, minstal langolango, ia e meise fo i le tūlanga o le ofisa o leo atoa. Tapena fo i e lato, pa oso ma mea nai se eleni tu i lato lima. Tala masina i le tātou wha moe na whai. Ia, whapena fo in tapena se wha soasoani e tau walatu i le. Ie fo isa avea ma pāre mia o le tātou malo. Sunga atu le epa le tei o le itua ngai. Tai nane fo i le fionga sa wha pito ia fia me. Ia, ua mai e fo ina whatea. O manatu e wha leo ina le amatanga fau le nei. Ina ia malama lama leile tātou atunu.
O so se masii po so se malanga le tātou malo e tapena. E tātou te tapena ma le talitonunga. Wha moe le muri o leola. A wale tapo i atu le tātou tanu. E na leina mafua o na wha vasenga le tātou tino tupe. E toe wha foi te tonu o le tātou sau ngā tupe a wao meo lo wha tino i tupe le tanu. Ia whai ia lea ma le tāpua inga Samoa atoa e toru se lau wafe tā la le tupe. Ua wha o ina ia ao le tātou treasury. Mo le wha moe moe. Ina ia tapena inisi e tātou wha moe moe nga wha pena i muru rumanai. Au isi tūlanga uma ma le wha moe moe mo le tāpenanga fo isi tātou teringa malo. O tāpua ia le tātou atoa Samoa. Tau sanfo. So o toi ma le tātou sisi ngā fua. Ia manisi e tātou fufuam. O mea umanei. O tātou teringa malo. Lona winga whaile a matanga le nei mwha taita inga fau le nei. Tātou te tāpena. Ia ai fo i mea te tauna tāpena ato toa. Wha ua wai pēr tātou whai mele lei mo lumana. Ia, ele whai titi ai le ngang wha aftai whai waise fōle sanga, ile mā lo tutuila ma manua, lau whiongal kovana, ma lutena kovana, tainane fo i lau whiongal perestene o senate, sui o le sentoa, ane lau whiongal whangtalaim sui ma malu umol mota, male whai ngā mā lo, tutuila ma manua, ia wha aftai le tua wa tau i manur wha moe moe, mai wai umanuia le tātou. Whilo inga ma le mafuanga, na lai o no tau pala au wha alo mai, ia mātou te malanga atu o wal tātou wha moe moe. Ia, tātou whilo i fo i se aso, pe wha so solo a tātou polkalame o oman wha tātia. Ia, as forsanga po pōna. O le tāpua inga le tātou au miria e talatu pela vano e tasi afe. O ai le whaururu i le komiti whamurumone lau whiunga le whatinoa i ai peto o fia fo i le komiti le whatinoa i O le komiti la sa longo ina mai au i ai le sui o le pisasi. E iei fo le sui o le mtanga longo tinam te mai ta. E iei le sui o le sa avema minista o le mtanga alwenga. Ia ma le sui la o le independent, tangata mai tua. A moe ina ia malu pui al tūlanga o lato whai ngā whai. Ngoma interview se whai. Le tau punana longo me e tia. Tofia na nisi, tofia sui o whatino na tonto lima su tasi te te sua. O le wha moe lima su tasi. Oi, e ai sui to a wha. E leini interviews. Sui ngā ngal ko kai ko kasi a ia tumalona palai la vea i mau. Te le loa po i le stoton. Ana longo ina mai au te le latu le interview e le sisi mate interview. Ina fatu le wale leik. E interview lima sutasi. Tofi na tona na apalai. O te le i maua la. E pauna me no maua na o le to fama to e le ina interviews. Wawa stio le mata upule wha mamone lau o le mata upule ai fono whaavai. O le mata upule le sa le wama ia o na whaia ni whai umani whamsino ma whasane le ana ni le recommendation na te umai le whamsino ma mawano whapea mai. Ona o le tūlanga lea ina ia awane i toe a whia ia tupe o fono whaavai. O le ala sa mai le recommendation ka pe tu watu le fio mai le form of tana le recommendation al famsino ma fatia e te tau ona fa ma vai te phone matanga ta fa ngal we no phone fa vai a o le issue na mai ia le writ ale a fio mai le al ma mo la tau ia la tau vai le fa na pa ona o le na no tai ia awane i tu la i mai fa kita uli o le whaonga o tupe po se leni e whatino ai whatosina e le whapea mai ane o whaonga se le sa tula i mai fo i tupe. But it was just the timing there sa manino na vai le whai unga
whamsinonga. Pēleo se tasile o vaenga o sila I fo ia me kapenetai mai seo komiti lea I le whanelei a tili o mta upinei a wane toi tula I mai ia whawhitau lile lumanai. Ja, whawhitai nau forsia le whautuanga le al whamsinonga mai tāua. Langa, that's what we need. Advice. From the court perspective, o le me tupu I le mele o whaiwhai unga leu o tūlai mai. Ai mantua e o tau, o tātou poloketi, o le alawe whaso solo lona amendinga. E le iai se au lape o le tūlafono, whapea, a olo teimi o palota. E o tāofi umale operation o le tātou whono whawai. Ai tā ua le me o tupu. E tu tala loa lava le teimi nei, pe palota, pe le palota. E whasoloa me o umana ia ingo whono whawai ma lato development. Ai tā ua le mele utulai mai. E te tauna ini au lape I lungo whinga whawai al whono whawai. A olo le period o palota. Tā ofi umati na e tau whono whawai. O se tūlanga e te tau mai e a whiaila le tūlanga lea. Ina ia ua lana I whapea ua whao ngā tonu I le teimi tonu as a primary for election. Tā ua tele mai le late. O la foi la se tilo I langa o leu tato o tonu la mantu ele is a transition mo behind the transition period now. No winga ta ua whapea. Tu la lo I whenga whamai. Peto e lua masina lo I whenga palo ta peto e masina. Tapu umal operations o le whono whamai se umal palota. Ia e langa o lele I whaatinoa mena o le whato atato wo o mai I whenga palota. Ia la e alu al por kalame e langa ele iengi ni a ienga a mea la lata lor palota ai taua le me utula I mai au la vale ia tu mata manga le leil wha moe o le awala na wha o ngai na male taimi na wha o ngai tai pe o le me voile o le tautua wha awak a pea o le 5 tausanga sa o walo I whai maliu o lo wainga 5 years o le maliu e le tau pulea, pe palota, pe le palota, e mali wartangata. A ola ke mol palo, wha melo lai, wa sālanga e lulu maliu lang, o le pripe le mena lai e le whai. So, tau walan stuna. Tau wana ile au lape, a oi maliu, e halua maliu lang, o le mele tau pule tatou. E o le mele, wa mail tu alalo le whamsinonga. Ya, ola ule tarituali maina le finangalo le whamsinonga. Mantua la a wha pefa ma vai tai te fono ma meo. Wa end up pai ile le tūlanga le fono wha vai a leli wha ma api e wha mal term ato. We are also in the transition period. E te tau a ele isa vali te tonu le whai pule fau po te fono fau. O le fono wha vai wa uma tusi o le 5 tausanga. Wa I loa uma tupe na wha alu, wa I loa uma mena whai. Ina ia mauti no ai e pasi le te fono fau. Pasi le te fono tuai, 5 te fono fau. A ua mauti noa, ua sao uma wha mamonga. Manele, ai whaftai tu a lalo le whamsinonga. Alo whaftai lau whionga. Ia, o le sio mita o whamanua. O le te manjoan vai a sonu ni le tatou whilo inga fo I la sonu. Mita o kule wala o whasangina. Na o mai taua I se vai no lau Samoa ma whapea. E ia inisi o maua I drug test am tana mo mo leoni. I whapea e inisi o whamawai sama. Nona tau test, drug test na positive. Wa malona na ofisini ya tula lufio kama. Ai pe mwhai o ma whamanino mai. Pe ua o mai seli poti ale sui komsina po aina tau loa fia. Pe whama. Ma nei alo fio sao al komsina o leo. Ta watu ya te o tangata na a leo te whamaunia. O longo mea. Ia, a le tali atu rol komsina o leo, ngai sa lolo karia. Ai ave mua le ava noa il komsina o leo, oia, nana longo na. He has to present that to the nation e te fo ufa pea o ufa atu lau tala. Ai le lei lava le sa noa sa o komsina o leo, po o ai, le tangata lei lungo fa o lungo umon tanga luenga leo, na maua. A le tali lora le atau e na sauro lo tali atu. Talo fio. E ele whakao wa matona wa ina lau fio. Wa
whapea o le whai unga kapineta lo o atu. Lea sa ua whamamani le soma fua lea soma. Taku a iona toi a matuni whaasana lau mafoi a whapisinisi o whaasana lau ngale malo. I private media industry. O le fisili la lau. Ya, pe se mafua a malo. Wa whai le whai unga kapineta e whaonga la o whalifasana lau a malo. Ia o ministries o social media ministries taitasi. Ia whapea mali per secretary. Ia whaftai, o le whai unga I lalo ai inga masani al kabineta e confidential. Ia o vala umane le sa mato pui e lava tasi nei mafuanga le sa li o le malo. Le mea la le nei o le whai unga le malo ai talana I mai fafo. Ai le ifa mautuina umam taupu tau le malo. Le li o nga tonua lewa e sa no mai ai. I le vai mamao mo le rumanai ma le tapenanga mo le atunu malo na saonga lemu. E tau anta pena le malo e amatatu nei. Wale tasi, wale atulasi, ele a fia matangi se whamtalanga I wale si fasala lau o lo osanga tonu pele la tofa mai moe. A le mai tau le me fo ilea na wawa il temi nei o le anganga lava le momoli atu. Ia sao, sanga tonu, whamaoni, whamtalanga uma e tu atu le malo. Al mele matou te mai tau, ia tu lau lava, o le mafuanga le o le te le bebesi lea lu te mine. Ona ese whamatalanga le watu le malo, ese whamatalanga I ui whasala lau ngoa nisi o lau whai newspaper, nisi fo lau tiri o le tio whasala lau ma mea uma lava. O le tūlanga la atu o toa, o le pui puinga. O le pui puinga ina ia sao masanga tonu, upu matala matustu singa o male malo e tu inatu mai le taimi, le taimi. I le vai mamao, o manatu le malo, o le atu e wha malo sia le ngā luenga le press secretario mo le malo. Tu la I le malo so se news ma me le malo e te tauna break le malo, breaking news. Mea tau le malo, mea tau le tunu, pule wale si fasara lau ma la tō mta whaioi. Au matau pu umalava le malo, o mato manatu, e te tauna le mua le malo, ina ia vatu ele fola sanga sao. Al mele tau whainei, o sau mai whafol fola sanga le malo, tau ma whai atu le malo whasau sao. O le ropo whe au wai irfina ngalo le tunu. E mua lava le na. E le tau ngō fia le mea nei, o le tau pepelo ina o whai pule, e maise au nei o le pāna mea, taimi maso o le mele o mea whaatusa ai le whaaluma o le tau whai, o le tau whaaleanga, o le whai tio mea umalava. O leanga I mai tustusinga nei, I o matu tangata, personally. Ai ngalo ato o le mele I. E le o matou le e anga I mai ai. O le e wha marunga le malo ia matou. A tatou le whaia se mele te mire nei. O lono winga, o le me tu lai mai le lumanai. O pule mai whafo a inga. Inga le alua o le whailanga kala wha sefe mai le ama le ama le a. Si pa a koa I al mele ka un whaia kule malo e wha sao sao wha manino wha tino. I le meta oto le leia. Le sanga tonu o meo. Ai ai se upu ma se tala e a watu I whafo mai le pulenga le malo. E tauna al watu I le press secretary. Fatu ele ia auto malau. Na fasala lauro le ma fai ia auto New Zealand. O mere el temilne ia o mo ka vale so fongo ai muri so fongo. Tu langa sa o lava na le el temilne. Mai ole lo faanga moripo pe no fai atu. E ta o nga lo nga fai tu stala. Pe ta ele fa pe fai atu ta ulanga ina se nga alwenga. Al mele tup, a hola le taimi o fai ai fina unga, po o fele niu sao. A fele niu se se. O hea o iei matou. O ai alu iei le maa logo, tau wha sao. Ena nau mai le wha pe wo, no fo ma pen, ma tuli ai mai. A fele alu i le maa logo.
En fai tatou tu la fono le media council. O fea le media council. O fea apena i le complain pe a whapela tu e la whapela. O le alu pa le mia apena na complain i le media council. Yeah, o te tali wa e popoi. I can afford to go lauli myself to the media council. A le whapale ni ina o le angai o le pale mia i le media council. O le pale mia na o le malo na whai le media council. So ele o whai ala le tiuti le teimiri nei wha mau popoi na o le media council. Po active o le media council. E tō lai mai, e whai le upu ia i lātou oso lia le tau lava tū la fondo. Tau na manino le mena. O mawhau ele malo, e te tau o na tu mai pēla niu sa le malo, mo le malo. Ina ia wha sao, wha manino, wha tino, le tūlanga, e te tau o na wha tūlanga i mea ia, ina ia. Aua nei wha pēr mai, wha mai le malo, wha mai na fono pestama anga whiri, ai le i fono. Wha mai na al tūlanga ua, tūlau lava, wa fia uma vai lua le pānemia. Tūlau lava, wa kuila koko wha mamau le pānemia. E le tau ngō fie mea ia. Ia, le fo ina pisa fo no phone vai nei, e batu le ata le press secretary, e fesilingi le ata, o fea la le ata mo yo le ata. Se yo mai la ma le ata mo yo le nfa mai o le ata na edit. A le ata le na batu ilungo le press secretary, o le wha maoni le. Tulanga ia, na matua i consider le lei il kabineta na nfa iunga. Memo mo le na, sao, sanga tonu, ma ia aua nei to ieli mele nei, o le whaia o upu mwhaamtalanga e whaia opinion anisi i tala mwhaupunga sao ale malo. Rona rua, o manatu le malo, i te tau na to e sefe umatupele tunu. A mai umalawa whaasara launga al malo, se sisila, o le press secretary, 2AP, FM, TV9, Savadi, lima le lei outlet tal malo. Aile o longa lava o na iai le tele tununga, o le ato atoa o lona whaongai. Ai sea, satu ua vanoa lava. Satu ua vanoa matu lava i tato private media council lato te whasala lawina. E lea afia la upulea i lato o lo whaia pēr le tūlanga o le kiliva o news mo mea umal tūlanga wha maoni mo le whaasala lawina. Ana tau te loa tangata ia ngā i ela o whamtalanga. E pito i sili o na lato manuia ma mea umale malo, alal me le whaasanga mai. Le whaasanga mai ngali lima ia e o lai. Mai ua manatu ai. Tau lava o na ngā isao le wha moe moe le malo, ta pena le tu lau lea, ina ia wha mautu, puipuinga, o upu matala tau le malo, ia lewa e sao noa mai nei. Le whaka, e te sila fia le whaka. O le whaka o se mea confidential le malo, o na o to tonu lavo le malo, e iai upuia. E se le puipuinga o le mea lea. Mai, o lea lava e avel tu alalo ia i latou o lo whaingalu wenga le malo, a o le liki o mea ia, o le whaalata leo le malo. This is betraying of the government. E pui nei mea ma ia whaasolo le teimi nei. Ma le tali tonu ngā awhai e le malu tato malo, e siri pato. A tau tau whailole le teimi leo le pule e seo le tunu mea ai whawhtaiwa e la ngā. E ia lewa noa, vai sisila o toi whaasala launga le malo. Sa tatala lewa noa. E wo manatu marka peneta, toi seti, toi whamaupopo mai. Toi whamaupopo mai. A le fua se tapu, ma wawa ai pēli tūlanga e toi whetu na i ele tō wha ina i a sanga tonu. Le pō pese nu. A le teimini nei whamaupoponga ma le marupui o le tunu. The security of publication and also le lava le me fai. Tauna pui le malo i tūlanga umai au manatu e whamtaltali natu. E leo sesi lava tūlanga. Te le o le tūlanga o le amana ia le malo tūlanga tau whasala launga. E tau whaina fufu e tūlanga ina ia pui ia le tūlanga o whamtalanga ma me uma ina ia sa o wa a sa o atatu. Se ko o le kungu.
e kau whai aku ngeri Facebook po lalme la whai. It's bad, looking very bad, mo tātou umalamba. Le tau mwhai nei po lala walawa, i le tupu ai nei le tala al taima le usonga. Whai ngofie na tu malafo le upu, tu atu. Ya, e pe whapenasi tala. Asini se social lipo ni ano fa fo ya ma. Kule asitala mai mai kapita li kule asitana ko futo mania sana ile le wasitatu. Oil ba engale. Ia. Sa vala mai. E vala mai la wosul ba le ke ko kuila. E no fatu la ia fatu ono sai mai. E ele tu lang ta wainti tilo le malo le wala tu fata sila to umane mana onga tu mau. O mana onga tu mau pe pola wa ai pe longo noa tu lo lava pola lava ma il tino e tau ona yele fa mo te tau na va ai afu atu ma yela to e ma yelo la tu langa le langa la run private ma la to wa onga nei le fa mo por kala mel ma lo so ni to ngingo fa ya onga me ai te maiti it's another package le plan atu o le tūlanga fo, ia, o le tele o whala poputonga nei wo pe fia melen o lau atua. Ono fitu. Tuftu whangalen whai nei. Wa tau na sila e malo i le awala, e whatūlanga ai, se afu e ta se wha so mai me tau disability. E peila al mele u whai, if you qualify as a disability, kor se lau ka lala ku pen masinga. Lona winga, e tau whaila na sila le awala, e tweet ya o ngai, loto tau mwhai, se nese, i malama, awai, e ese na to pulenga. A le lau tangi mai nei wha pe wadova yaso, e rei ko ngia la ko, and who was responsible for them? Ia, o le pulenga lana na mena ma pau ia la tau. Ai le alo le malo lewo o whai atu. Se ta pena le leile taimi e tauna mai fa tumtumunga o ongange. Tala noa iai. Ma mawha u whau. Po le ale le ale sila sanga fau mo le rumana. Po a whai whaafitau di le la tau te whea ngai. Lango te loe le tasi se whaafitau. Te lo fwoi la iaisi whala popitonga ese atu ma whala popitonga i wa avele tatou tufa. Le fwoi a fia le melea. Ai te tonu la ye se temi muli a vai fa fonga mai la tonu mato fiutanga i nei taia e te me te vala o toi o mai se faile tala on ta pena rola i ole afu etasi o i te infa fitauli tu langole fa faina pulengo a o mai ole mata pule i status lawan fonga o le te mana tu ai le faina mano se mabaya. E ele fufua mai e fatino pe fausia ni fale mo na tatu tangata e fatita i le o to ia e mai pe na fale o ane ni tatu tangata. Pe na to ngama e mai to no o ia se fufua nga fapea o kiona o le ase tu langa o te le maua is fufua nga fapea ai no o tu tuila so o te vai le fanua le mo visili a tato consula e a mafeilo i lo male pulenga stakis sa no mai lo e lau fa tonu tato consula te pena mele amatanga o tato project le mo tu tuila tauna fa i utau sang fo e stato por kalame mo fa to ale fanua sa lo over malfia suru mo tupu tau sanga talu nil tatu eka. Rona rua faule ofisa, fauma le meno foi o lai rent le tatu consula i fafo, fa mautula fale ia te sao no mai e. E tatu tangata e o yo, e o tuno no foi le lato ainga. E lua masinga e le irkengi. Koru lo masinga a makang fa isa. E lo le mal me voilea. O le ato e tipoti oe, ua umalo ua ngā sponsai oe. Ia, whaafitauli na no mai. Le whaafitauli, tō tele tangata e no atu nei
I ngā luenga whawai teimi. O lai whal pui pui. Amerika Samoa. Ia, o tasil na tūlanga o lea e tūlai mai. Ai alan whal pui pui. O tūlanga la ia o whawhita audi. Lai tutupu meno no fwai. O atu i o suilo langa. Pia, whalau wasaina. Ia, tūlanga la na o isori lo mar tūlafon. Le to el watu e whainga luenga. Fia so misi. Tuli atu, ia aluloa, whaaso e sa whaasolo a koi o, le koi o stakisa o e sel me woe. We are doing that now. Mai tal tonu, mena taun whai. Sa ie sa awhia I se tō whaatara no, mai e tūlanga le e whawhitau no le o loa, e le wana na loa mai ia, le si esa, le si vai e so e tō loa mai, le si esa, vai esa. Mai Amerika Samoa, le le Sa ol matala malkovana o la ua vaiaso lente atu nei molongo ina o la ufa mautu le warehouse folk a Samo Shipping Corporation o le warehouse lea ave uma I tato utanga I mai mo podu ia o ina la lea e wha moe moe o ina e te tau o na whaire screen ai lei a maia se uka e kasi lungo le va. Taimi nei, o lai palu ma lungo le wafu meu. O lono winga e nana atu o le tanga luenga le a kiri a Amerika Samoa na to laulau in wha solo tua le e le se control le mo tātou. Ma e whaftai le liko wana o laua o tarsanga I. E tauna amata mela to screen. Ia, ai pe o whawhita uri lau e tau e le tātou wafu I oe. E au ngā me tupu. Lua vai aso, tasir vai aso ai so mea lua. Ina ua whato a tātou ue whao ngā me o levan taun whao ngā. Aso fau mātou te whelo I alo I aino o whato nua I alo viso tute. Ina ua maua mene I a mata I tū ma matala. Mai umalala tō lisi o ni mea whai ngā luenga e le o iai I le teimine nei. Taun whaatino. He wano tā ua o talia tātou mai le lua. E au vai atu lau a matan tau wha o ngā mai le. Ia. O mai se kai unga le review o le tanga luenga leo lau. E lo ke kalangoa kura me wha o ngā le. Le tunu ue. A whai tātou te le malu I mene. E lava e tautonga whiti atu le spito. A lewa a mata no so whai le spito. O mai le nei. E le tau ngofie. E o watu maltai miliona e kole niei mai le nei. Mai le tau ngofie fo a ira New Zealand. A lewa vai atu le pepa. Te le lopo le alto inga overdose lewa overdose ai me le o. Kau le workplace o le mai le songsongi. E wha la fonga. Ai le lei. Pa wale o le awala e le mawhai e sesinga corrupt o le whai ai o le mai le alo songsongi mei. E mawhai e tangata na tempa le scanner ma me uma. Ar tei whau. Le se senga na nao le mea e. E tau te vai a tātou atu I New Zealand e. Whio ai sola tai whau tātou talani. Mai tau an tātou titilo, mai lo o ngai la uba ai po ai tangata I tausia mai leia, nga lefta tau no mai. Se vai foi, e pe wha maunil talana na mai ua, o overdose mai le. Ai le tau tātou whata malai. Awe lau fisiri le na. Ia o lo whatalia li poti. I'm waiting for the final report. A le upule na mai e te au le te ingo le malanga. O le ao mai leo leo New Zealand. E whai ngā luenga whaatasi ma tātou leo leo. That is the new beginning o le mea lea sa nau nau e sosoani. Pilanga tau susuenga, prosecution, training, liko, ia maisi mta upu wha leo leo.
mai e tau lava na tātou tari sapaia wanoa nei. A whaiwa mana o mia na tanga luenga sosoani nei, wa tau na mai. Mai e tātou te le mele ina e meisa New Zealand. O New Zealand na tusia uma tātou tulafono leo leo. You know, it is their administration formatting uma tātou tulanga uma o le tātou tulafono leo leo. Nō winga o tātou tue apa ia New Zealand sosoani mai mo tātou. Kofialan e tutuai ia le tangalungi lulu mai Australia. E te lelo na tō sau tūlanga koini o whatinongo providing o tātou resources, mo i ele office e tōmu i tangalungo leo le ia. Lasi se sila na uwhena whamunu. Ele o motur tātou whainga pānga ma Australia. E tātou te whaftaia fo i le anga email malo Australia. Ei for tai au sa mater no el telefoni ma le Minister o vai fa for Australia. Io Honorable Penny sa mater no nei ia ma fa malo mai fo i tau mango me uma. Ma o fa tai fo el tato fainga pa te le sa Australia in the resources and covering. Ai le o afia la to tu langole administration ma me uma tau tu la fono ma me va pena. O le la to na tu restriction na mana na o e la to. E sosoani mai la tau tūlanga me umalava tau sosoani me whaitino ma me umalantanga luenga. O New Zealand sa tātou anga i fo i tūlanga i wha tūlanga na o la tūlafono ma peona o vai atu. O New Zealand sa vai tātou. A tātou woro rai koe loke re ango whale o tātou tūlafono wha vai leo leo. It's New Zealand. And that's why we decided. E ta te ope ia New Zealand langa. O whainga wha avai a New Zealand. Na fua nga ia i whainga wha avai an ta pena. Il tato o mtanga luengo leo. A Australia leo motu. Ai wha au lava i whaere kere o ngi mau ka avale. Ki nganga la vele ve. I re kere leo au av ka avale. A la lava a lofa mai Australia. Tele whala ve lave. Tele ta avale lave vea. Ai sea. Ele whainga whenga luenga leo leo. A vea turi ta vale ia tele mea a fia i fo ila tuta ala so soni mai lava ia Australia. E lua tātou masingi o ki sene fōua. Le angau. O lala le mafu angole le. E leo swafi tau li fōu pere ono whai atu. E leo moe le leile minister so i fōu maroro ina. O ngā luenga fōi le tapena. E le tapena overnight. Te le yor te muleta tara no e le si se fōru tausanga Fatulanga il tato house system again and again. Ere atoa se furu mon tupu tausanga il tato falma ilaita lalmela wai. Tua leanga ele aise maintenance plan le fatulanga na se monitoring plan. Masini e o mai le so ele aise tato MRI. O iei tato siri scanner ala taunuma. A masini e lua. A masini e whaile taik notice tal tangata. Te laturo al whalmai. E mauru masini ia. Ma wa umal menga ke mai. Kong fiki roi. Ai umangi nga maul me ke mai. E reki vai lao. Ole o kanga vai lao. E re whape o kalonge ka iongo fiku masinga o whakakikia o kai kampangi. E mai vai lao ma mori maito. O system na leo whatulanga le temine. Ia matua i whatulanga le leile au witi. Ina ia ngafa tau li maina. Ile leva na maliu le si o kaseni mtanwa nafi. And I spent the time at the ICU no over aia ina le talo fai. Talo fai le ngā lue na itamai taifo maila iai. Te peto, lua peto tolu.
run through 24 hours. Male ese lo tarisa pai ngā luenga tamai tai fōmai. You know, la uva ai ma la utiutilo ma le whaatinongo ngā luenga peita. E le ola pini masini tangata. Una lava le taimi malolo ai, ma lava le taimi reserve ai, ma lava le taimi to e whaatulanga i lesi taimi, lesi sifi. Al mai taula iei, la lava sioki fōmai. Feo lolo tātou teine tau simai, e varu se lau teine tau simai la servicinga le tunu. Tātou fōmai, ina se lau montupu lau talwhalma, la vawe whea na server nei se lau montupu. O le loma nei le tala noanga ma le medical council, ma fō mai u mai Samoa, me tala noa, o le me le tupu. O le atonu me le tupu. Wana o le ngase o le atunu, ma la ui fafo, tele tātou tupe alu, what are we doing? O le tātou me le tau mwhai te mini. E le lei le motu o le pā ua iloa, ai a mata lono tāru sanga i atunu mamao, e meini fō mai e sosan. E le whaintā, whaintal sanga ya Intia, Saina, New Zealand, Foilava. We need, that's urgently need. Ailem whaina la aloa langa o le ei tātou fō mai nei. Se isi sila po whele mele tate i eltu langa leo le lef so ta. Te leo nei fō mai ma mea umo tangata nei tupta alom whanau fōu le tu lai mai nei fōu malanato tō mai ma mea umo. Taula wana mana o mia ni tangata le lei taula na i eil wha moe le whai. Mai o le loma le tala noanga. E fia maua so o malamala maanga mai le asosi umafo mai Samoa. Po whea ta ati ele mta upu nei. O le ola ma le whano le atunu le mta upu nei. Le voi la ua o i tātou whaati nonga o tātou whale mai. O te tautala sa o lava o lo whale tonu. I le voi la tau le pua malafo mai. O le whato asfu tasi isfuru vai aso. Taluntu la i mele whainga malo. O ala mea isi vai ngana whai momo. Nal mato men whai whatau sanga taruai. O isa ngafa ma mea ia. Nal men whai le si rusu tau sanga taruai. Yo tūlanga na. As we're having the problem now, we have to fix it. Ma o le whaso soro ni le teimi nei. Whaingo fia lau whale leia. Karunko wako ngau uma mea. Somehow they have to consider. Ia ia le tau le pua malafo. Tātou ngā lue whātasi po le alme le tu le mai. O le olo le tunu le tātou terano ai. Ma ai po le altu ranga iai. Wa si lava i lunga le masingi wha ma makoko. Alme tau na whai. Ngā lue whātasi le kālesia. Ngā lue whātasi le akutunu. Tātou terano ai me ai pāleni ma me ai e mawar sui fu maloloina e whaititi ai. Tūlanga o mea ia le tutupo i whaarewilai ve wha mai le pisi. Tūlanga o mai puipui ei le atunu ato. It's a global and it's a collective responsibility e tātou umo le atunu. Tātou tala noa. Ai mor soi fua malolo ina lava ia. Te lere ngā luenga o le whai. Mai o le whai. E leo lai titi o le tau le moe le lei o le minsta o soi fua malolo ina. I ona whai valo whirima le tau whai fixed. Ia... o lewa o talitonu nei, o oe tasi ai afi. Tele mamawa o fasili. Nei lor to tele le sa masani tātou i. Ui o lea, ia. Pine ulo oe le fiafi nei. Mori le nganga whaftai tele, lau whionga sui o tātou TV tasi. Mori at foil whaftai tele, le paia malu o tātou atunu o lo mai mo mai i le tātou por kalamele nei, taimi malautu stala. A malulu atu Samoa. Se upu foi wala vale tau lo manga al fa mo nga wal tato por kalame ne fiafi e olo le vai so fo tato ternolo yes falele la nga lewa tar sanga mela tu sta la ile ava no molto tele ono asoruru e fai no leila to niso e mo waila to tupe ai fa manu tele le tu ne fiafi la mai mo mai sa mo martato filo inga martapo inga alo fangi le tu fo fai un ne vai so fai tu te mangalwen fa so foia me manuela fiafi